But this is Ghana Nkomo achia denso muye ebebu a esene ebenyina na de ha adwen kwa no se enei baby Ghana de nani kire no se wanye careful na so wantimi afa wanjim na wanka se de esise fatan so a baby Ghana de nani kire no ahomte na asefem pa ye pa ade ba ko ebo man patoti ade ba ko ebo man ene oman a yeni mmra so na yeni nhihye so ade ba ko asa ebo man ene se nipa ye di tumi ahye won nsa won fa ne kredi enye adwuma na ahomaso ne ahantan ene ne oman ensem fata no be adwuma na de ku akire kura ne se obi ka kire wo se wo no fa belt na fa mia uyem no na ono ne belt no o sane mu Ghana ya ha do so pa o Ghana ya tete do so pa o ansha se ne nemum ekwan be ne ye fo so atete ne ha dodo na biribia da enyini na ye kese wo so no ebetimi afa so bete okoye hospitals a bobo okoye sukuma bobo na cheche for cross bobo ba bia wura wo man bia no bobo wakotua osika se emfa electricity emra ofie no eno ebedi bebusumi be nwotwe se untua bribe onsanka uko immigration ehun se me bebre uko posi bebre uko soldier bebre ba bia wura ba adwuma kope contract eno hun se me basa uko ankra adwuma ko akope mu basa eti o man Ghana na nkasa no ba bia adunu eye more than kwantanan eno ada wo de hwede course o mashi bedwem eno ada wo hwede e course e wo mashi bedwem na esese e kai hunu se eho ye bia ye chichiri emra ebeboa meni umie no ama ye kanko na timadi mu amana wie peyo asefem ahumti na me kan ye ebra ye hyase January omo yes omo da asa su bi edinam se da bi so omo anya nuhu amfa chopa amfa ni di ama Ghana fo a sa esu ye akosu ebetoatoa so sa this is just a tip of the iceberg no my Ghana meni umie no nyina ye hwe yi ma men kai MPP force say omuni 169 members of parliament o dabi Adom gusu dada omo especially when nipa binum susu ekran say majority leader area chairman say osebosu na ho maso na abroadwe nti aseso ne kasa nye de onfa buo manifefo a wono dom kumanim nipa dodo na adwene no eti brai wo mi say 137 there aban a wo so new patriotic party so wo dwene Ghana won kwa de a ese se otutu anamon si if we say sa na mon tutu no wan tutu ansi yi a e de ye ne kese na bebre o man Ghana Adom kuma so ntie Adom kuma e muntie ebribia da nanu da na ye amubutu butu nyoma agu basa na na mo refi se ewiase afra na nyina ani ye nka ne nyina ejira mache bedwama na ana mo refi mu ana enu ada hwema ye kan say member of parliament what me to anamon na wo de wo speaker akonyotis na muso be ni wo kwatwe kura sa free ho na wo kakasa ense na mfata wiase nyina hwe enei wan na ekotu obi fu Ghana de baby adunu de amna ihu kura no wan na ekotu obi fu e wo Ghana because the panyimu na akọhwe no so atu afa futu afri no sa panyimu no esu ene ban ene ne ya order ne de no asefem na ahomte maka kyerɛw wo ye Ghana ni de hye na do nkoto wo na ya amanyosem so a wati se wan sire onyame amana ncha na wanka so abrabo anko a wati efisa amanyofo no nimagura wo mudi uti akire unti ase amanyofo nimagura mudi o uti akire unti ase na nka oman a yakwan ho nsem atosin oman a yaresabia ho nsem atosin oman a adwuma ho nsem fo mabunu atosin oman a yenya akwanya yepese yetimi kire ya adwene na oman ni mpuntu otimi konkan kama no saa man no ana ye dan su wedi me nkokasa ye nkwada su ban ho na makokasa ye jimisem dabi minka ayesu ene ban a emwa ma oman puntu ntimi nimu na ewie peyo wenya nhweso de papa Ghana for do na mo da mo titi o MPP also hu bibia mfumso o NDC also hu bibia mfumso for NDC dabi ye tichire man ye tichire political parties ye tichire man ye tichire ankura if we say from 1992 dabi ameka asem we say one na abedi Ghana nim no one adwene ye papa a mu da ho a mo dwene Ghana ho a na ka kra Kumasi road ye nkene say over 40 years e kwan a akuma nimde fo ne Ghana adehye ebesi na no pa me no kase yentimi nye yo omanya almost every blessed day enipa enya adwuma
esoro kwa na ekọ na oman ntimi fa hye bia ngu akwa mu oman a mmaburu dodo na nyina pese omu dwane firi oman nim ekọ amanone oman we ne ya chichiri no emu mrahye bedwafo ne yenya no oman we ana ya chichiri emu mrahye bedwafo ana yenya no mrahye bedwafo a omo nti se boga kro omo fa boga nye soe na omo nti se dogo bi no abe enti se ya mebusa se obi dan sa suban we dia ojiri se mrahye bedwafo benya tumi anya akukuduro ana omo privileges committee no eni obie ma na eti esre se eya pa se won ye mrahye bedwafo this is a dishonorable house and a reasonable number of them are becoming dishonorable. They are affecting almost the entirety of the house. No crane yempe if we say esu omodane dino ebre see January mu no na esu a eye tantan a enye papa ananka de papa mu ni say afenu ni nyina de chopa beba Ghana for if say ye ne to aba mo na esu ne ban na anko ye ntimo fa nche ne esisu biem yanka saade na mo ntibanya saade no eno na esa to aso na we de esu so ketua bi na eba etu de o ye MPP ni a o se de akoso bia opa akoso ye ne sa se wo ye NDC ni so a o so to aso sa na ye NDC man ni MPP man ye jiri se Ghana e betima fa no ntuma pa afura a chia so mu ye no ye be koso akasa akopem se Ghana be fa no ntuma pa afura ye ru a chemensa bonsu etie ye ru a chemensa bonsu etie na emu bi kura tie o kasa o kan e du ba bia abofu no abufu e so kasa ni ntimi nka kuakuo ni nyina mbom e me ntimi mpem konkan da bi anam se ba bia adu ni gina kwantanan o enye wadwene se wo na wo tumi nti de opa bia betima enye ne kure e se dom kuma no so hia se wo dom beba na mo nyina motima ka bom no mabu man no dom kuma emu ntie mo nyama adwum se Ghana fon so to aba mo se mo so mo koye ne mo tentan na bo apayo mo hye ntutu na mo ansem fata wenye so suni police for asem we Ghana fon akoma ana bo apayo mu didi agrosa na de aka nyina so ya asem ba akopɛ ye gitum se ne o man mu ha ye we ade ade chichire man ade ade man koso timi di mu wie peyo eye toje eye grant eye loan nemom o man ti se Ghana ye gito a asembusare biem especially this administration MPP administration mon kontabuo wo fom dodo eti se okofa de fofura ba na Ghana fo bi no mu kire wo na dwene se sa ade na odi ba no we de adabraka kofa kwanti fofura na wo so nti ase no na ade ba ye de ye nka hwe ini hweka yen kokontokwa yen kodi watem enim se brebe so am yakase ye koto aba na me ka che Ghana for say these two parties continues not to be a choice and an option but unfortunately omwane very unfortunate for this country these two political parties kwasikono jina political parties we serving their own interests pretending that they are serving the interests of Ghana no more opposition anwo si kasa se omo opposition na wo de we se omo si kasa omunya tumi wi a we se omo si kasa eti oman no meni wo mienu ya ntwe hu amfiri amanyo sema ensem fata ho a nyoma ye ni guasese ekoso mahye bidwom biri bia de be koso a yintimi ntwe aso bia me de me ka twa to no se anka be ya anka oni onu nya tumi ko fa speaker ko nya free honom no eso e mahye bidwani ye wasem mo ne po e be ya ye ra chairman sa bonsu se de o si di ni nkomo wo mahye bidwom no wo free satiti bremu na owo 169 ye twam ho dada 137 as a matter of fact ba ko no ko kan onu political party wo so onu de be ya adwuma bom ti won kan ho ye nhwe yi na ba bia Ghana eboboko under MPP no biribia da so mo ko akwa no mo ye bukata no ba bia Ghana eboboko under MPP no ya anye careful a nsema hodo ebetimi di afaso aba no enya sem papa ekom wom aho kire wom nipa hu ombe nkum fro om nipa enifa so yenka se ya ban wenko a wi ase afro na nyina but obi atuturu ne omayi Ghana yen tutuye no yenye careful na mfa yuni amre machia mo me mo achi Ghana Nkomo achia enso emuye yeko